naguo good thegio mwiroreri guthina mbere kwirora Inooro TV turaria uhoro wa bata wa kwiyandika wira na ndeto ici turaria na Dr. Paul Kibicho wa Panorama Consulting. He mundu gwatire Kibicho Kamau hausha nie jetagwo Jimmy driver eyandikire agithina na riu nyandikitwo ni njikaraga wega na ciana ni ithomaga itare na mathina tondu ndikanyamu nditumirwo mwisho wa mweri hindire yandikite ari na thina muingi muno ungimwira atia thengio muno ngeremwo ni ndugo muremwo ni ndugo njaugaga mahiga ungeka kono heke kindu itagwo research mundu gwitwo Jimmy urore andu aria maikarite maica mathaka muno ri ni kindu gekirwo kuma ukombo-ini wa gutuika tethered mundu agituika independent no ngiha ng'ombe ururigi hau ikare mieri 6 one ngikohorwo igaikaro hau failure cukuru ri aria magwaga ri magwaga cukuru gutiathomagwo wega na makehe kiu gigitumi kiega muno mwarimu ari muru no gatagati ka aruta mathomaga na uri matwikire mandagitari tani na maundu maria mangi tiko kiria wekire ri ni kwiremeti weremetio kimenya kuhego mucara tada acia malaria ukahego rege 2020 ukaigwo iganeire kuri maundu mangi mekagwo bio degree 20 na macio mundu yonaga ni kwiyandikira na good haya no riri Jimmy gochi arenda gututwara riri ati ona kwiyandika ni kuri mathina maku muthe guti kundu ayo na honire na hotire mundu muhunu ne turagwo ni nda na kanyu acto nake mundu muhutu ne rumagwo ni njoka ni kuhuta gutire kundu kwega bwenda kama uruke mundu kana ku manage na ku moderate muturire wake uri kwenda wikare nake mundu wakwandikwo by the way cioneki ciaku ikorwo iri limited na income iri oheagwo gucoka hanini tabiji ne wote runi gukira mundu abatara gwikane kwiyuria atiriri ndenda gukinyaniria makinya mari kungigakinya miaka ya retirement hende nie mwenyewe ndageririe side hustle na kijina ban fingers tondu ameheire full attention ungia kuhera riu niguo na gwenda kwira Jimmy ungia kuhera ku full ithu turaga ni ndwa ni de jua kari by the way na nie gwiraga ndinda ko for 27 solid years ni ndira ko de employee wa mundu ni go to the individual consultant tona ndade kwa insurance ri ndigiagire kuruta na tindia ni ndiare mushara ndahago ni insurance company by the way ndira guki wajane giki mana tathini mumaya iwari na ndungata waingeria andu maga kuthie kango uri ho kugo ni kwiyandika ndeyandikite to ndingiakomire ri kuri andu mathenire ku twatwarithirie ngari turi kukurenge mathia ta munyama maguru maguga industry ne njoru no aria makete nyumba cia ngorofa na maikara kora twikaraga na aria momereirie full attention ni kuga atia full attention ni kuga ati no ginya wiyuria atiriri undu ndireka ri objective yagu ni uriku gitumiki andu ni uriku aikorone nda mwana waku gathome na cukuru njega group of schools ni kwenda guikara gated community ni kwenda guthia akioro nyumba kwihuthagia muturire waku uri o nyumba oragira TV gwaku nyumba onagira mubira uri gwaku nyumba no tiguthia kuona kirindi-ini no nginya ukibange no nginya ucirie extra income na extra income ni ku manage mathaa maku mega no ngena mundu tabariaga time ciaku muturire-ini waku he has no respect for you wibange he mundu haha thukuma ciringi 500 muthenya ni kibarua aroria ngika atia ni wega muno na arenda kuria na guthomithia na kwihumba ndaugire u thibitari iri na gukurogonga na ndigutira ngwata matisite kwa Inooro TV na ire na gukienda ri mundu akoragwo agicaria honia kuringana na kiria urona ri itari ngiri itari mutingo eri ihurago ngine ngai wakorwo uthukumaga 500 ndaugire tiga guthii guciria nyumba ya mbeca nyingi muno abocerie ka nyumba simple tondu guo niguo income yaku iragwitikiria no ireragira ruku-ini kahia kuigana kugo gwika atiriri umenye kiria uguragira mutimia waku akone irio na ndaugire handu hakugura mutu uyu muthie thi ugure mutu mutheirie ni chipa handu hakugura matharu akone hena handu ngikihanda itharu handa na kungire mworo kama rigitite indo cia irite na akondu ibwana kama u nigetha save ciringi yaku mucoka wiki oguo maundu ma luxury tiga maundu ma kuhuraga thimu tena mfango tigana namo maundu ma guthia ciungano kuria urakora andu manda go squeeze muturire wa nigetha mona mayona ni tigana naguo so budget mbeca ici yaku nigetha utigagie kanyam kanini no carie sako nigetha ugacibagwo na akone ciringi 200 mwisho wa mweri kia mwisho niri hindi njaga na andu marauga ni urariega by the Kenya Mbe guthomerecia andu Grace Kumanya Hururu hari amurera Tibayad arauga Kibicho hindi ciothe akoragwo akiaria undu ura make sense Mr. Jago na rajira ona no ako invite wakagira no ako invite utare arutani ake horo wegi saving ndugukirtha hena na bagire ikia thimu hatire na thina wise use of money na thutha wa mundu kuritaya ri egukora uturo hana atia tondu mundu aritaya he uturo wa mundu ritaite na mundu wewira thengio bwana kama then mundu gwitonjoroge mtetezi arekia mutogora wa Kibicho we mutarani woma abaingai akurathime we na matuni aigua riu ri mundu angiumatia ni ihinda riri kuriega ria mundu mwandike gwibanga kwiyandika thengio muno mundu ayuragia tire tau nigo ndeyuragia ria ndari mwanake tondu I have worked for 27 solid years as an independent entrepreneur na ndure wandikirwo memo na ndindandikirwo memo ndure wa show cause na nina tiwete ajuga mundu ni ndungivuta urakivuta nwaga ukuvuta meciria mako kana at samarare dismiss icio ni ciandikwo ngora ku atire bwana Kamau kurikia turariki ndure wa show cause
kweka oguo mundu ekaga o tau ndirerie mailo tarone ahirwo ni andikirwo ena miaka 25 my first born daughter miaka ĩrĩa mĩega angĩbanga between now nigetha ũtũro wake ũtuĩke divine ni akinyie miaka 40 agikinyia miaka 40 euria atiriri ga create institution yakwa teta Teresa Wangari wa ndagitari Mwangi wa Vision na Tabitha Mukami wa Kamau na Mwangi ndramwira mundu ambagiria kwambia ku plan you start planning na ngwire undu bwana Kamau ndira mundu nigetha TV ino igakinya uguo yariri yambite guikarirwo thi ni technocrats na brains magika they spent 80% of time dariho 80% of time planning 20% executing yes. So niwe urito no andikwo muthi ndogetere na aria mundu mugi urajiguo mundu saveaga mbeca ciake kundu kana mundu kinyitie kiwango fulani nigukicoka ngimahe thimu wona warikia ngwirira mundu agwika ni unjire Kibicho ndina miaka 45 kana ndina 46 digetie miaka 14 to retire if I were to retire for instance if I were to retire ni kode mwandike ni mundu ri ni digetie miaka 14 hole 60 tondu wena 46 of course na ni ditha miaka tavagi because being old is a privilege na tumene kuri maku ndina mwaka omwe ngurande bwana Kamau wihuri ndina milioni cia kwa inya ndina milioni cia kwa inya ndira wena 46 ndina 46 na dithaga at 46 now ni ula no go no ngidrathire kana na ajure mutimia Mrs Wanyira wa Kibicho kijitie miaka akirego gwithe horethia ungia gwitukani na mai maya maruru na indo ici ruragira mundu ni gutura tu ngwenda ukiwa tire bwana Kamau so milioni ici ja bwana Kamau no agithio ndagitari hinga ni ucinyite uke ujurie Kibicho ni ati adinge kamutondera wakwa cenjie na ngwire bwana Kamau wina milioni nyonge nyona kwa muhano nigire kana ndiraheana uke urikoragwo kimeki mushara wa mwisho wa mweri minimum 70,000 shillings every month na principal yaku ire ho uikarage ta muthungu utari undu ureka nduri mundu rakuharas ugeka maundu maku na gukuja bwana Kamau ri income ni waingira ya mwisho no wiyandike wira utari capital ya keri thanks ndagitari Kibicho business is good ndatigira wira wa fegi ngithie wira wa taxi I can't regret ona ngina mundu etagwo Mr Duet Humphrey watigire wira fegi nene muno Kenya agitiga na Mr Bogwa Mombi Noigwa Bogwa Mombi orikite buku excuse me a dream is calling me atigire mushara wa 275 aigire jua kari umuthi athia na mitakatera ona gethie mira wita kugweta it's all in the mind ha cokeri uyu ukwanjia nako na nduri na capital capital ni njega kwa tondu ni eteithagia mundu kira mundu ambaga kwiuria na tiri bwana Kamau aikorwo kumaga haho thie Nyerere na kuma ha guthie Nyerere kilomita 200 kana 180 ri kwa muhano ri na ni ukumenyaga kuma Nyerere guthie kuma Nairobi guthie Nyerere kilomita 180 na giuma na ngari yaku kwa muhano ri wikaga atia wambaga kwiuria ni maguta maigana ngubatara we uria ni maguta maigana ngubatara ni ngari muthemba uri guthie nayo na ni atia ngenda gwika na mundu kira mundu ekaga ri ni wambirie kwiuria ni kaundu kari kundigika kwa mahinda maya ndihe miaka 5 ya kwihinyaniria tondu tugaga no pain no gain ndakacha mfuguni shati ya iname na ukiona vierea kimeudwa we uria ni kaundu kari kubwana kama ugwika na wiime wambirie ku save mbeca seriously wiime ona ugikagira thuti imwe tono wikagire kiumia uthekagirwo na waihura guku kwa muhano tugo ndoga mawe na rifari mwenyewe na ukage na hingone wakara wakati nyumba twaku reke maguthekerere tona rega humba thuti ya ndo makombithagia no yaku no inukaga gwaku so ngwenda ukiwe Wagwatire bwana Kamau cokereria mbeca yaku kahora taratibu hamba na hamba hujaza kibamba na a journey of 1000 miles yambagia na ikinya rimwe ndiambaga na igua ikoguo rurigiro rinjera rutagiriria mukwa ikoguo thio hure kibarua moko maya ngaije kuhire mahana ma D4 gatigaga gatavira akoni ni kuri mathio rime wako ni kurithio na ngombe cino urithie wako ni kuhanda wako ni kuiga kwiro kana kuiga nguku kana kuiga nganga iga wina mubango waku wa muturire no ti kuriaga kiundutho tigana na nyama ona ngombe riaga nyeki egatuheiria ria white negatundekana ora natukero tutikamire tutigatiwe kunora kuo mundu kwibanga ebanga muturire-ini wake kamenyo ria mere kuria megukuona tondu ni marenda ni riu tondu ciuri ici tuti thank you so much bwana Kamau nitrai uhoro wa post retirement mundu ngenda kuona ndagitari Mwangi wa Kibicho uke tukuhe maitho teithike ngoragwo Panorama Consulting Company na nona beno ukuhure ya thimu nigetha receive na irore nginyona 0713 530 465 0713 530 465 gatho cia manya kuri Mr Kamau ni kuheaga platform ino na Loyal Media Services gairo mutharamia nigetha mutuike andu aguthi nambe na guteithia rurire thank you Dr Kibicho tita guku kumago ti mutugo wakwa gwetikira na beheanwo no tondu wa ciuriria ci haha na tondu megutigo na ni maramienda nikio ndetikira gacokia gatho cia mwanya otherwise ti mutugo wa Kamau gwika uguo na thank you muno ngomenya protocol business values and ethics QBE qualified by experience tago Dr Paul Kibicho na aragi uria kuri hende mwe twakararaniria kijira turakararania ni undu wa wagi I'm marking from a point of scarcity okay Jesus glory ngekambura muine mugoce Ngai witu thutha ucio ni tugutaharwo maundu make mucie ni Regina wa Wanderi
niĩ njĩtagwo Kamau wa Kang'ethe na kĩndũ thũire no mehe